Илях ученый саха фольклорын чинчиячы Георгий Устинович Гермогенов эргес мусустар үскүнүвер төрөбүтө сүйүс сыла болла. Кини арга хаңала сулугун бастакы эргисне хелегер 900 агасыллаакка төрөбүтө. Төрүт коптала галаһыгар кини сахалы ырыны тойгу олонкону остуриянисте дириңни көйдүү береммите. Уонна ол урата булаңын ологон сүрүн жаргынан оңостубута. Кини сахалартан бир бастакыннан тылынан уусуран айымнылар хомуйбута. Сурукка төһәрен үйетитен наука харагынан үйретини сагалабыта. Эрги соңорбут үлетекке маханистагнаксын суолтата дириңәнер. Саха духовный байын үйретиге үйетитиге сүдү өңөлөгү чуонай бүт үбүлүйүн республикага кеңник белитир туһунан президент ыяга тагыста. Камыгыя терелинне. Бу ыяга кимнягырдыр долгуя көппүт, уонна үйері көрсүбүт кихинен учуонай бирге төрөбүт бырата Саха республикатын үтүөлөк архитектора Булатын Аюнускай атының государственный премия лауреата Георгий Устинович Гермогенов болар. Кини Саха сиригер саңа кораттары тутуга өлелеспит архитектор Айқал удачнай мирнер нерүнгри бу кини кораттара. Жокускайга литературный музей жетин проектабытын ихин Аюнускай атынан государственный премияны ылбыта. Георгий Устинович улахан убайыгар эргиске сүдү макталлах, тулаяк калбыт балтыларын уонна быраттарын итен үйретен кии карагыммытын ихин. Эргис үрдән киндерге көмөлөһөн киһен ордачы. Москва йөрәммиттере Евдокия Устиновна тәне Георгий Устинович. Оны Георгий Устинович эргис киндер үйрәттәде. Кыра Георгий Устинович Москвага архитектурный институтка үйренер жолламбыта. Сахаларга седах идени баһалабыта. Кини билеген бочоттах сынялаңа лорор. Комойу кыһин доробията мөлтән тугу билерин көрөрүн кыян кепсәбет. Ол да боллар кергене Клара Петровнаны кытта бу көһүңүттен сагалаан эргес үбүлөйгер белемненен барбыттар. Желергер бар эргиске сыгынна карас материаллары чөкөтөн сагалаан бертәхай экспозиция оңорбуттар. Манна эргис картыскалара, урухуйдара, конспектере, экспедицияга сылжыбыт дневниктере, документтар, суруктар баалар. Потом, значит, как он, значит, они же собирали одновременно. Пишут, что если... Усалдан района Аммана. Состав экспедиции. И вот он понял, что надо людей приглашать, не к себе приглашать, а к ним ходить. Потому что они раскрепощаются, себя только дома могут хорошо рассказать. Касчаска тугун мыттарын бартын хуялдары. Экспедицияларга. В переводе очень хорошо образно так видно, что есть. Так, тут написано да, тут, конечно, рыц, тут все. Его замечательные издания, они послужили не просто вот славе якутского фольклора, они послужили мировой науке. Значение этих трудов бесценно, и давно эти книги стали редкостью. И вот я думаю, что к столетию, конечно же, в комиссии должны подумать о том, как бы издать собрание сочинений Эргиса. Пору вот сейчас, в год столетия Эргиса, назвать институт, созданный Аюнский и им, и руководимый во всех научных направлениях после смерти Аюнского, именно Георгием Устиновичем Эргисом, назвать его именем и институт, и опять же создать фильм о нем, чтобы и широкая публика могла знать и гордиться, особенно вот ваши земляки, что у нас был вот такой гений, жил не только
Гаврил Васильевич Ксенофонтов, у нас еще есть и Эргис. И вот я думаю, что комиссия должна хорошо поработать, и к ноябрю месяцу, когда предполагаются большие торжества в честь столетия Эргиса, действительно подойти с хорошим таким отчетом проделанной работе. Гермогеновтарга Эргис сыла биһиги бир дойдулаахтара ылжыттаагыммытыттан сагаламмытын үеребелететилер. Қаңаласка Георгий Устинович Гермогенов атын үйетитер үле сөптәк тахыңа бары ытыллы ден бағасаналарын әттілер. Қаңаласка Георгий Устинович Эргис төрөбүтө сүйс сылыгаран аллаах терехиннер сагаланнылар. Улус кинемит библиотекатыгар оскологолоргар научно-практическая конференция болла. Манна Қаңалас нам оголоро Эргис ологор үлетигер саха фольклоргар итегалигер наллаах докладтарынан кытыннылар. Барыто отуттан тақсы үлекийбит. Жөлүр сүбага гуманитарный чинчии институтын ихинен үлелир олонқа кийинин үлехеттере кирен оголор ихитиннерилерин сыналаатылар. Берт Сергех онна сонун исқохоннақ терехин болла. Эргисовские чтения ден бу оригинальная научно-практическая конференция была. Быйыл дуспутар амбастан была. Сюсаны Себастьян. Бу манна кытталлар Қаңалас улуғын осколотун оголоро 5 классан он берискалды. Олгынан баран бу оскол оголоро лекан трестяк болан начальный класстар кытыннылар бу научно-практическая конференцияга онна намтан камагатта научно Саха французская школатын тан 2 оға представитель келен кытынна. Мен туақтен әтеқпін бағарабын. Бұл научно-практическая конференциятын мен ханабыр үрдік тағымнақтық барда оғылар бәлемнемметтер, араны интерегіне вопростар темаға бәлемнемметтер. Прокопьева Оля ден кыгыл үреттен сылда 9 класс өренәтчете. Бу саха серигер бастаку олон кокруогун историяты кыгыл үрияга териллибит качакака бу манын бина хан тирихерген иттибит. Бу маны холобура улаханда жонурлаханны билбеттер болу. Бу кинеха боллагына биһиге биллер краевепит Герасимов көмөлөспүт. Келчева туяра ден үедеттен сылдар 9 класс өренәтчете. Оға төрөһүнүн сиере тома уру тоны билинги диенеми интерегне выступлениени оңорда. Монна Кириллин Богдан бу олонко дойдута ени болана кыптыйынан бәте кырыян олонкону холобура билигин улаханда кийкен өйдөбөт оны кине холобура бәте аган баран бәтин кайда койдөбүн олонкону кыптыйга кирбит ажакка интерегне болла. Оны мен сана бара лекан интерегне выступлениелер оголорга бар. Onun bihiги холобра жюри үйөрдүбүт, оны өсө холобра бу оголор аныгыскы сырыга өсө үрдүк тамнаттык бихига кыттыктара ден эренебит. Эргис бир дойдулаактара нөмөгүлөр берт көктөктүк, онна үрдүк тагамнактык кытыннылар. От Никифора Гермогенова и его жены Евдокии. Эргис юбилейгер билемнемепит символайда болду. Ол курдук ити Эргиске аналла биһиги бу научный докладтар билемнен келерди бит манна кастан докладтары. Оны була кастыглаатан беттак беюшталбыт научталары Раиса Викторовна Федорова бетергистен төрүттәк, олихим боллагына элбек өрүттәк үлөнөгүттә. Ол курдукини национальный архивке кирен, оны тыл институтуга кирен архив касыхан Эргис туспетин рукопистерин көрөнүнөн элбек үлөнөгүттә. Оны була кастан доклад билемнәте. Оны булланытын Эргис атын үйететен бихигитен бебит музей битигер ми материаллар комуя хиллабыт. Оны буллагына кине касыгыннак туг бар-бартын музейге моня хиллабыт. Оны буллана бихигин өмөгүн хилегер Эргис атынын улуса бар.
биһиги улааттаабы пытыраатта, онча болла быһылах. Ол курду биһигинни ытыктан кәрестен саныбыт оны бу билинги эдеричаттарга билиннер көрдүннер, интеллигентнер деннер ден билигин те докладтырын суруттарахатыбыт. Ой орто сколатын учутала Раиса Викторовна Федорова эргес ологун үлетин үйретинен жарыктанар. Оголору бу суолталаак улага көгөлүр. Георгий Степанович Эргис 1909 сыллакка родословный граждан первого эргитского наследия ден үле хурбитабит. Оны боллагана эргис нехлегин сәркән сайнитеттен сото көрөртен сурыйбыт. Ол сагына Георгий Степанович сүбе бирер састага бит, сото көрөр 6 састага бит. Böyle vallahi kanna dağını söbeçettemekke, üretildibekke, yansı arxivler butukarı onda karallasıp bit. Onu bihigi Georgij Stepanoviç Germagenov arxitektor Ergis Bratıttan istemit bulanmıt, iti üleni üretini sağlabıp bit 2000 sılttan. Basta küleni Харбанов Юрий Hürübüte, kedi bilen уже студент, ол vallahi ati именно Hürübüte osılda kurukabehine. Ол кенттен 2 сылыгар 4 сыллакка сагалабыта, онны боллагана кени итуру капенин сирдетен научный архив, национальный архивка кирен ити документтардан сирдетен кени ити ужордар документга сурулла хыжалларын болбута. Онун боллагана бу рукопись серкен сахнит кепсене ити биленнен толору да кастанар, дигнек олора хыжыбы жоннор бу рукописка суруллубуттар. Серкен сахнитке суруллубуттар бит. Ondan tığınca iti kenitten Юрос konut bitiren barar. Ol kenitten Yevonu vayal olsağına aksa seriklas yörinetçetete. Keni bollağına bu bulurgu ergis neheliyek uluğan bağay neheliyek doğu bilgin soğuk bolan kalbıtın, esten kalbıtın tohunan suyba ergiske onasliyege gen soruybuda. Bu törüt ergis oyuntan törüttəq, elbaq ucurdaq, neheliyek doğu sütən simeriyen kalbıdı. Olunun istoriyalaq bu sağa heriger elbaq neheliyek bar. Onu keni cinçiyen itindik bileni soruybuda. Ol kenitten Pavlova Sayına gen kız onusku verine heccan. Ergis sere törüt sere gen Pakrovskay bu ergis seriger turarının sibesten onu ulağan elini soruybutamya. Bu ergis serinattara, bu ergis serinattara Pakrovskay seriger otuvar birigen umnullan. Atınlık attığın hacalların kene urukka atların tönünleri gen onu kabanna oleni horuybuta. Ondan bu yıl ergis Georgij Stepanoviç Süsahın dolar. Onun sildeten bollağına bu törüt. Ergis'ten törütte bu keni ucurdarı keden turallar bu olar. Onunla bu kendiler ol beylerin törütlerin tohundan kepsiyetiler. Davudova dayı gemin. 100 klas öğrençtevin. Men bu törüçüvin suruyar var diye men toqpun törüpün billim. Харбанов Юра докладын халгамын. Эргис родословныйын өрүп битен ырдамыт кайыт. То үчүн сыл биттен то эргис үлелебит үлетен өрүп биттүгүн ырдан чинчияр бит. Onu ölülemit bäbir bilbitimden to kimten törüttäq biten ergisden kime biti yani to kreditten hayır ettim. İnterher giretim. Tevlahan canlar bege ken tuttar etler bege ergisden törüttäq biten. Önüme ergisden kimin bilek marar etim. Anutta Allahsız klastan haglamını öğreten debilgin bilen turun. Ergisden töhlaq oyuna biten. Töhlaq Allah'ın nehlek para biten jan ergis. Bastık olmadık kadınım. Şöyle hanatım balaq. Ton daşa gıttırın gibi. Onu kıskalarga. Эргис ağıların bir uğratıtınan nutça eygele oskolalar kelen kıttıvıttıra bolar. O kurduk beste oskolatın olattara, onu Bakrovskay 2 nömerde oskolatın oğulara konferensiyeni sergahsittiler. Jüllür sübe bu oğuları onu kenler salayatçıların çorbatan belete ediler, kaygaltıların ettiler. Konferensiyaga namuluğun kamagattatıttan 2 oğukıtınna. Аңала сулугун тунуттан истен да билебит, аган да билебит. Элбек сака саарына төрөн өскөн аспит сири болор, ытык сири
Это сака историята каңласка сытар детахпытны бей сыспап. Кыттыбыт темаларга толон қоди. Итини тоғы толбукыды. Отан тоғы. Икитехинча бесла капитравта олонко это шедевр мира ден. Оно истемит хаямыт, интерехиргемит, бу олонкону де хаямыт. Олонко ден тугуин юкурда ырдан кирен барыппыт. Олонкону интерехирген. Мандыкка солжан элбәгы билер, атын оғылары кытта алтыгар, онуттан сайдар. Онтон бу бихи эргис тоһунан истен эребилебит, онтон мандык элемет олус элбәгы бәбидер алынны бит диханыбыт. Оғылар тағаны бихи салаячылар тағаны. Жабырға түргенlik ағарга улахан көмелек. İkkihinen çabırgaq tıda ustuk çabırgaqqa elbaq umnolubut sakalı tıllar bağlar. Ondan çabırgağa ağan sakalı qomuğayduk sanararga öğrenebit. Üçühinen çabırgaq tükteri buhunu semelir is qoğanı. Ondan çabırgağa ağan beyi otadın tardınarga bererlikten bolarga iyitilebit. Bilem sığla. Begi bir duydulaşıp Georgiy Ustinoviç Girmagenov ergis ученый, folklorist olağın, ülelerin bilsihi, sihili, öğreti, çinçiyi. Регистус бейті сүрігіт автобиографиятын гуманитарный институт архивыттан бұлан ағын үйреттім. Сақан орода барын тұқары ата-атана үләті-үләтілден тұру дей санығыт. Конференция түмігінен кыйлақтары бұхардылар. Ой ортос колатын өрінәчіті Аял Иванов, Иккис Малжағыртан Даяна Еремеева, Уйгу Иванова, Үйдейтен Туяра Кельсинова, оны Бакуровская бастықы нөмірдәғыз колатын өрінәчіті Радик Наумов, бастықы истепеннәқ дипломларылан кыйы өрітін білілер. Қаңалас ұлығын ұтық серігер сүрдәк бұл жағыннақ тәрәңе кәлі ғырытты бұд. Әргі сөз сағығар аннан бұйыл бұсыл ұстата мероприятия бұғы болуқтақ. Оны ол мероприятия бұйыл бұл сағаламықты күрдік ханаты бұд. Әргі сағығылара үтөй көске көбілген ұтылы бұда. Хетті онаға сылтан ұтылар. Оны бұл бігі көрі үтінен түрдіс ағы күрдік болла. Онуттан бұл мандық ағы сетімен бұспаққа салқанан бара тұру дейханы бұд. Онуттан үшіге ден бұл бүгінгі жоғыннақ мероприятия бұл осколы оларын танхаламыта олыс үшіге. Осколы оларығар бұл қыра класстан халан. 200 класс оғылары бүгін кітінділер. Сүрдәқ сағыламыт сетіміне үшіге үйлі барар әбіттен бей түмікке кәлі біт. Бұл 2 класс оғылары даже сүрдәқ үшіге жоғыннақ байдық манна жөнін ниет тақсан үшіге байды қылаты оңырдылар. Онытты бей бұл оғылары ұғыяр учуталларға мақтал бұт сүрдәқ олақан. Оныттан бұл әргіз әйге bir doydulaqıt bu törəbit nurotun tılından bayın folklorun qomoyuga çinçiyiga onu beçətten taharıga sürdəq uluqan ütölək öngülək kihi gitin bu beyat törəbit uluğugar üyetitiga manlık johannaq jahalları yıtallara olu süşügey onundan bu manlık bile halkı bara turu dihanıbıt bir dokumentani çinçi institutu bu yıla beyabit институт битихинен рабочий комиссия тариеммит ме бебит буланна уланы тахиджабыт аны бу быйыл эргис саха фольклорын очеркалары ден очерки по якутскому фольклору ден кинеде каттан тахарыга белемненер үле ытыллахыджар жоннор наха надиялар эти үле надалах теннер эти надалагын билемит этине каттан тахарыктахпыт ону таханан bu ergis oloğun ülettin kepsir bu beytin törəbit uluğugar kelen dokumentalne kine kudduk televidenyanan gördürer mi kine oğulluqta onu dikegin Nativna Izbekova ayar biloğa kalahıcıqtaq onu tahanan setinniga sürbe 5 günüger anı sılınaqsın olan qavut güne yıtılladdi ol günge быйыл бияхав всероссийская конференция йытыллары буланнар. Ол информационный хурга уже улустарга тараканнан онна кыттын айылаг специалисттер эти Россия регионнарын кораттаргар тараканан турар. Онон же элбега жыттак бахетиниге улахан конференция йытыллыктак. Онна белемнен өрүлөнү тайчапты. Онон чу бу
Георгий Устинович Эргис төрөбүт улуугар келен биги бу сүрдәгы шугай жаһалга хитчан бебит мен астынан баран эребит эдебит. Фольклорист Георгий Устинович Эргис үбүлөйдө аксыла оголоргон Аллах беттәкай тирәһинен сагаламмыта белие. Мантанинне саңа көлүөнө жон Эргис атын кини ыппыт үлетин саха норотын иннигер өмөтүн саңаттан арыяллар. Олок салганар.